nije odgovarao. Novi zakon koji oni predlažu, koji su stavili amandmane, predlažu da su jako velike kazne i da ono to jednom uradi da, vjerujte, više nikome neće pas napraviti da nakon što. Znači, postoji način, postoji snaga i to je ono što sam htio da ispričam šta mi želimo ovdje sada da radimo. Mi želimo s ovim akauntom da, koji je prvo prvenstveno zamišljen i dizajniran da bude mreža nevladinih organizacija u prevenciji i borbi protiv korupcije. Međutim, mi smo sastavili odmah na početku da ništa same nevladine organizacije ne mogu raditi. I mi smo kroz naš rad 20 godina, ja sam novinar, a zadnjih 5 godina sam dio civilnog društva kroz nevladine organizacije, a i kroz magazin Žurnal Info, online magazin, gdje se svaki dan susrećemo sa temom istraživačkim vezano za korupciju. I vjerujte, nevladine organizacije rade fantastičan posao. Ja znam da desetine nevladine organizacije koje imaju dobre rezultate istraživanja, analize, a javnost za njih ne zna. S druge strane, institucije sistema jednostavno ne daju prostor nevladine organizacije, ne daju mogućnost da se napravi taj neki dogovor. Kako bi sada mi u ovoj našoj akciji napravili ipak neki rezultat, a ne da smo samo pro forme neka mreža, jer nama to nije cilj, mi smo odlučili da u ovu našu mrežu priključimo. I pored nevladine organizacije, institucije sistema, onda medije, jer mediji su vrlo bitan segment ovog priče. Mora se znati to što se radi. Javnost mora biti upućena, mora u svakom trenutku da bude svjesna šta se to dešava i u kojoj fazi je borba protiv korupcije. Pored toga, četvrti segment su stranci koji finansiraju uglavnom rad nevladine organizacije, nažalost, i oni s druge strane imaju jednu svoju, da kažem, sistemsku grešku, to je da oni nameću nama probleme koje mi trebamo ovdje rješavati. Naš je cilj u ovom slučaju da ih dovedemo, da im pokažemo šta je to čime se mi bavimo i da im kažemo da nevladine organizacije žele ovo da rade i možete li nabaviti sredstva da oni to urade. I naravno, peti segment, to su svi oni koji su zainteresovani za korupciju i prevenciju. Mi smo također naše aktivnosti podijelili u nekih 5 sektora, čisto zato da ne smo raspali snaga. Znači, imamo segment borbe protiv korupcije u obrazovanju, korupcija u zdravstvu, korupcija u pravosuđu, korupcija u sistemu javnog finansiranja i korupcija u privredi. Pokušat ćemo nekako da povežemo ljude koji su pokrenuti prema određenim ovim oblastima. Nije nam cilj da svi radimo sve. Postoje nevladine organizacije koje su usko specijalizirane da se bave korupcijom u obrazovanju, druge koje se u drugom segmentu, treće u sistemu pravosuđa i tako dalje. Povezat ćemo ih i zajednički ćemo definisati koji su to problemi, šta je to što nas muči i na koji način možemo riješiti taj problem. Naravno, vrh svega toga su zapravo ta sistemska rješenja. To ono što nas osnovno rekao na početku, to je ta prevencija. Moramo prvo napraviti ambijent, da kad krenemo u borbu protiv korupcije, da imamo iza sebe zakon koji nam omogućava da to radimo. Trenutno iza nas nije kvalitetan, nemamo reža, nemamo zakon koji će nas omogućiti da postignemo